Janbit. Ini apa yang nak tin ke jung belai nak kitab Psalm ke arpeu ke dekat ke besan. Kitab Psalm arpeu ke dekat ke besan. Ngin le risa haka jing pen em jong me. Bat haka keteng u belai jengi ngin se ya laki lama. Tu utrai un pendep ya ke jing kerpat jong me paro. Haka keteng u belai jengi ngin se ya laki lama. Ki praman se ba khodo ha ke jami ini apai kindiat spang ke kitab Psalm. Habala tho ikini ki kintin ngin se ya laki lama ha ka keteng u belai jengi. Ka kitab Psalm kalong ke jing pelum pelang iki ba bon ki jing tho ke ba rim jong ke jing ruai jing ki Hebrew. Ki ba ki jupen dan kam ha ke jing sang pai ba bat kum juro ha ke jing duai shimet jongi. Ki ba bon ni na ki jing ruai ki dai ke ba u debit ula thau. Ula pau kerteng hadu anyo pau lai tali ki sam. Ho ki dan ki bai pat ki nong tho kumu Moses bat ki bai pat ki ba tho ye ka ke kitab Psalm. Dan apren jo ni ki kitab Psalm ki bangim tepro shapang ka tunrai ka jongki. Bala ongi ki de ki Jewish scholar ki orphan Psalms. Ha ka ne ka dekat Ngi i balapan pau, ya ka jingpen em ka jong trai. Bat ban se, ban ra, ban kentiu ya ka lama. Haka keteng ka jong ublay. Hoi, haka New King James Version. Haka keteng parang laong we will set up banners. Haka New International Version laong we lift up our banners. Lift up our banners. Haka New Living Translation. Lapanan kam raise a victory banner. Panyeng ya kalama, ra ya kalama jong ka jingjop. Unong rai Psalm u David, hakane ka Psalm ka ba arpo, ula kren shapang ban ra ya kalama, ban panyeng ya kalama. Oh la shisha kani ka kitab Psalm, kadai ka kitab jong ka jingjero. Jong ki Hebrew ya ublay. Bala pelum pelang ya ki jing tau jing rai. Ringkat bagi jing tem ksai bagi tem. Bala tho baka simpor nado siajar hado laispa bisi. Ya ki jing tau. Bon sen la lap akan ka tien ka jong ublay. Ya ki kintin kum tu un kintiu ya ka lama. Hagi judgment riu na jangai. Ngira ban lapau Isaya san arpau nriu ti un kintiu yala ka lama. Nang taru long ti kan jia ka ta sibo tiru Jesse ubalong kum ka lama yiki kinja ban riu. Isaya kat wei shipau. Nang ta ti un se la ka lama yiki jep ban riu. Isaya kat wei karar. Haban ra ya ka lama halor kilom. Isaya kat pra lai. Bat ngan penyeng ya ka lama hakikin jaban riu. Isaya sabu kundai kadekat kabaruar. Haka sam ka ban riu peu kadekat kabasau. Mela ai ka lama ya kita kiba shifting yeme. Lapandan kan bon sen ya kakitin lama hakane kakitin ka jong ulay. Laju se penyeng ne penheri ki lama. Haka por jaga jingdan kam. Ngi iman tahan di yaki tu lama ki balik. Let's say kalau penong kadak iki volunteers iki ushers lapan yang itu lama ki balik ki bang kadak. Balkung cha lapan her lapan yang iki lama haki por ki badan kam bagi jingja ki bakerpang. Kilong ki dak ki basyabar papan pau yaka jengut ka badan siapa. But don't lie to leaky AGA, kabang kwap niya pai hakane ka janmit. Shapang ka jingmut jong ka jing penyeng ka jing penher. Ya ka lama. Lobby ye. Kabaning kong kalama, kabangin penyeng. Kadai kalama jong ka jingjop ha ka jingyale. Kalama jong ka jingjop ha ka jingyale. Hamalwan se ya ka lama.
Daud Thomas Jones haka arpu atriku June kat perspa sap huway hasora ng saulia. Ikanau iit haba penyang nya kadika lama kajing penem uji sukres. Ikan mau lok iit ya kalok kajong Thomas Jones ka Ann Jones. Kalau ringkat padu Thomas Jones, ka Iman Sam yo Thomas Jones, ka Senran yo. Let's see ladak Ann Jones ka Kanglat, kam tre man wan shikari kari jengi. Let's see Thomas Jones onom la man wan. Handai namat ba ka don ka lok ka ba itilot, ka ba i ka kam ka jong try, ka ba i ya lau jong ulok, kalau man Senran yo. Bat ka Ann Jones na ka daw jo ka jing hading ka jing ka kulong, kiyo ka jing shitam. Bat ka Ann Jones kala klano hasora haka arpo atrik jong agas jong snem kat prespa sapusan bat la tepika hau lom jing tep hanong saulia la penyeng neng kong ya ka ding pna day haka jing tep jong ka Ann Jones kading pna ka bayang neng kong haka nika rilo mbe i jengi haka nika si jentia kading pna ka yang haulom jing tep pada tep ya ka Ann Jones hanang saulia sora lobi i kalama jong ka jingjop haka jingale haka kitab Sam arpo ka kabasan usim David ukren syapang ka jingale atma Ukran syapang ka jingala atma. Ka jingruai jong Solomon. Hakang nang ka man riu ka dakat ka basaw bat ka basipo. Kong palong ka bababriu ko ba ijanga. Kum ka Tirsa ka ba itinat kum ka Jerusalem. Ka ba isyurkay kumupat yapam bara lama. Ka ba isyurkay kumupat yapam bara lama. Kaya gani, kaba ikom ka step, kaba iba kamu benay, kaba syay kom kasni, kaba isyirkay, kamu payapam bara lama. Hangi, hagani ka jirwang Solomon, lakran asin, upayapam bara lama. Kani ka kren syapang ka jingale, ka kren syapang ka tma ka jingale. Haba penyanyi ya kalama, habara ya kalama, kapan i baka don ka jingale. Man ka snem, haka nyautriku December, la rakhi la observe ya ka Armed Forces Flag Day. Haka India, ban brom ban nyokor ya ki to ki martyr, ki veteran, ki serving personnel, ki patray kam sipay ya po defense. Bala observe ya kani ka Armed Forces Flag Day na ruus nam kat kanday spa sa bukunday. Lobi i la observe ya kani ka Armed Forces Flag Day namar ka jing nyokor ya ka jing ay tilot jang ki sipay ka India nam takari. Lapandan kam ya kitin Armed Forces Flag Day. Lobi kaktiin ka jung blay. Hagi kita bu Jeremiah kalau ka basaw ka kaman riugong tu si ya ka lama syapang ka sayon pet yap panyo like mat sange nabangan walam ka jing snew na syatay bar ka jing penjat ka bakraw tu si ya ka lama haka po jung Jeremiah kinsoan hiyar tama kihima ka basyatay na Assyria na Babylon kilawan hiyar tama ya kahima Israel badi kahima Juda tu se ya kalama katau ya kajingale unang roi shaman sim hagade ka jinwai jungi ka ba arspa arpon riu ka dekat ka manengkong ong kalama crown la say ka gospel blay kalong ka dujok be isir kay ujisu ulapan mong kan hap the imat scam
hakamat Jisu kam layang lobi kalama jong kajing yale bat kajing job hakajing yale ngalong rekhi ka negara India jungi ya ka Armed Forces Flag Day man kan mangau iki sipai iki army iki navy iki air force ban penmi pisa ban rap iki sipai bakilong yeng long sem ki dan prenjeki ki bom dan kti dan kejasyo ki bala sitam namar ka jilet ma ka jungki bala upset ya ka Armed Forces Flag Day haka negara India ka jungi haka sam ka arpeu ka ka badengkong ko ong kasgi ke jinjar kala ban long shapang kasgi ke jingelet ma ki tma ki wan ra ke jinjar ki jing yap ki jing shitam ki jing shat man ki jing do tia do dem bait katma Israel berki Hamas ke ja ayu hapo Gaza ke ja ayu hangtai ha Israel ke jing shitam jagi breu kijing do igi man sen ke bakodor katma hapneng ke Russia baka Ukraine katma hapneng jagi jait bendu maitei batki kuki apo Manipur u David umat igi jing haka por jung ka jing la thma haka jing la thma manta kiri kishania haki tier kum ki nuclear weapons ki missiles seperti wei Handrai u David haka jingile tama usiania ha ublay haka sam ka arpeu ka dekat ka banyau ka ong don ka basiania haki keli yapam bat haki weipat haki kulai handai nyingi siania haka bor utrai ublay jangi nisit rai you ka jing rai some they trust in chariots some they trust in art but we will trust in the name of our God. U David simula siania hagi kali kulai hanai u bo ka jing siania hau blai ka jing penyeng ya kalama jaga jingjap haga jingale ka tma ka bakanya mensim ka don haga jingim ka jing haba jumpi haga tma haga ba u Moses u yele persya yakinong Amalek pada kini ketema juga jile persya jong Moses yaki Amalek ulapa yo Joshua banjit iki rangba banjile ketema bat hakata ka jile Moses ulara ya laki kti shedrong bat haba Moses ura shedrong kawan ka jingjam hagi kon Israel iki Filistia pada din bakti ju ula sakrai ula tain umak syuan ra kawan ke jingjab ya kinong syun ke ki Amalek kijab ya Moses baru aran baru hur ke kersan ya Moses hagane ka thma persya iki Amalek bar hagane ka jingle Joshua ula job thiau iki Amalek bala din bala job ya kena katama Moses ula tay ya kaduan bala khat ya ka kerteng Jehovah Nisi na penggelabat ya ka hakana ka Bible jingi da ka tin Hebrew Jehovah Nisi dan ngi pet ya ka tu ka CL version juga Bible Society Common Language Version bal ulai kerten juga utrai ulong ke lama janga Jehovah Nisi kaba Moses ulatay ka duwan ulakon ka kerten Jehovah Nisi hakaktin pareng the Lord is my banner utrai ulong ke lama ke janga kabamur utrai ulang ka jing job yang Jehovah Nisi ang Moses utrai ulang ka jing job utrai ulang ka lama ka jing
Lobby ikan mau ya kejingele. Kijong udebet persya ya ugaliat. Bat haba uni usamlah ubadang kena uwan banjele persya ya ugaliat. Uday tang kena syarai ikilang berat jong upaju. Kimenju kidan syakatama haba ki Filistia ki le persya iki kon Israel. Baru ni Filistia ugaliat Ramha. Udah keren ben. Yagi kon Israel. Namar karan yang juro kalong henriu pro sitra. But udebet habo kapaju Jesse. Ula pa ukere kme. Yagi menjame kumno kilong hagatama. Hagapon kapapoy udebet. Hagataka juga. Urias gau yaga sur. Kejong uni ugalian. Bat kene kalapan inkong ika download kejong David. David ulkali uni Filistia ubaklem marsher ubabeng. Yiki pa yapam jong ublay ubaim. Bat ki omko David milang tong kena. Memba banyele atu. David ulang hau Saul. Wat ai bakan kap ai kadano jong noro namar uta. Usyakri jome unlek banjale padune Filistia. Di Saul ulang hau David. Memla pan mi persya ya uni Filistia. Banjale bat namar medang kena samla. Di ulalong uriwi pom nadok mendang kena. Udah dan ke experience uni ugaliat medang long tang kena uang yo David. David ulang hang Saul usyakri jame ulah sumar gilang berat kapaju. Di kalami using bat kadengim bat kala kendrup yo kunang berat nak kunun. Di ngala bot na din jo ban ngala syok mengala pelat. Yu. Kani kadai kajingai. Kajing syana kajong David hau belai. Unang roy siya mensim, haka jiruay ka ba aspa arba kunday, uang to yang yesha, siu jisu, pisipain sim beneng. To kawe ro ya kalama, to ra ro kam sheneng. Na jingjap siya ka jingjap, lupa ya pang unlam. Kinong siun cu baro, siya jingjat kinyangam. Sengau tenat, yau David, habau yang yelek persya, yau niu kalian. Wang ngala kem yang ni using na nyok tumo, ngala syok ngala penyap. Kung ta uni usyakri jome. Wala penyap using baik kata kadangim. Uni upiris dia uba klemar share. Unlong kumuway ni kita. Namar ba ula bang. Yiki pa yapom jang ublay ubim. Diu David ulam ro. Utry uba pan imya. Nagakti jang using. Ba nagakti udengim. Utakan un pen imya nagakti uni Filistia. Di usol ulang David kilat. Utry unlong ringkat batme. But about David ula pankre banyale badu Goliath. Filistia ula wan hajan. But gasti but kawait. But about yo David ula keren ben. Yo David ba ulang tang kunaret. Baru ulah tim yu haji blay hiju ulah tim Goliath do David. But lobby habo Filistia wi yu ni kena samla. Wang ngalang so memang wan man jela ngado ding do. Baru David ulah jubab udah Filistia. Mewan hanga ada ka white lam badau som badau stay. Ngati nga wan syame haka kateng utray ki pai. Ublay ki pai apom ki Israel kan yaw ba me kren bang. Haka de kasi kan utray unai ti me ka kti jonga. Dengan syok yeme. Bagan simno ika kri jome na me. Para ka kasi nga ai no iki met yap ki pai ki Filistia haka sim ki sun. Baru nak pai ba baro unyo tiap. Bau try orang penim
Naka white lam lam dia som. Namar ka jing let ma. Kalong ka jong try. Utry anam penem naka white lam dia som. Namar ka jing let ma. Kalong ka jong try. Lobby it hang me ngi. Bau David uli let Persia. But blood job yo Goliath. Unorai shaman si maka jirai ka pasang spak katway. Wang yang scam mga dan ringkat. Hey kirok mi kalama baka we syang. Kinong yarap kilhajan ngin sa job kalen. Karkot kabasaw kung i kalama badang kawe ngap kentu try. Halu nong yalam yakamen jingale kanway. Lobi iit aga jing im kristan jingi. Kalama kabangi penyang hagi po jaga jingale. Katma kabakanya mesim kadon haga jingim kajengi malagasi kakting kajong play kong ke Ephesus nriu katar nabaka jingile jingi kamlong yaga snam yaga do hanrei gi himai gi bor yaga nong sin shar pertain jaga ne jingdom bat yaga jingbam man ke bakanja mesim hagi jakabeneng ki atir kajingile jingi hagi ar koren sipeu saw kong namar ki atier ka jingile tman jingi kimlong ke bakin jado hanrei ke badan bodo play ya kaban penkalon yiki kut beskem ki jong saitan upol hagi Ephesus nriu sipeu terter wa mangin king yiki atier jong ka jingile tman ka bakan jam sim ka jingi ikan mau yus im Jehoshaphat Haba kinang mawap kinang aman kiwan banyelet mga persyayu. Ulas sedang ban syapting. Usim Jehoshaphat usyapting. Haba yu iyo pa yu bakraw jagi mawap kinang aman kiwan yelet mga persyayu. Bat ule ayu usim Jehoshaphat. Haba wan kajing syapting. Ka Bible kaya tu yangi. Haginigi ar chronicle. Kalau nang kaba arpeu. Usim Jehoshaphat ulawat yo blay daga jing duai baga jing sha jingit ki atir ke baga jamal sim ki jingi haga jingale Usim Jehoshaphat ulawat yo blay haga jing duai baga jing sha jingit ula khan ikinong yalam ban pelong ga jing duai ga jing sha jingit ula duai yo blay bat haga bakut lapan sha yaki ka ay kabagi day banle hagatagat ma Persya yakin ang mawap kinang aman ka ay kabagi day banle bat hagatagat jingya lang kajungki kira Persyat banle kumno ublay wala pensyay yaki ban pelong yaki nong ruay ki ban yalam haswa jong upay lang hagatagat jingya ma kajungki Hagadegi ar chronicle hadien juga jingdongai habagile perkat berupai ba kila tungni ki ban ruai hau trai bat ban ya ro ya kajing tanat kajing khoj ke ba ya haswa upai yapam musawla mudur haswa upai yapam yalam dikinong ruai ke praise and worship him ke jingmani ke jingero Jong Hebreu jong sim Jehoshaphat ki alam upaya pom na syadin na syakmat ka praise and worship team ki norway ke ban yero ya ka jing internet ka jing khoi ka jong play but hakane ka jingale Jehoshaphat ula job ikinong sion ka tin ka jong play ka ong hagitab jingman pau khat ar khat way katma habneng umikal barki angel Persya yo yak jikor ka Bible ka ong kila jump makiyu namar ka snam jang utaw kon nang ron bat namar ka takaktin ka jing pla ka jangki lobi i hakapon jang ka jingele ngisay yikilama lagalong hakapon election lagalong hakapon bila football lagi nung ipon jang ka jingem haga inter school sports ni penyeng yikilama But habang job, ra igalama kam shedrong, habang jingjap kawan, Henry habang syarem,
Ngi pendam no iki lama ki changai. Sisiin selemba hakapor election. Haku to kapor 4 nyo. 4 pendan kami gini ki electronic voting machine. 4 pendan kami gini ki EVM. Pada kata kajing nyo buat. Haka taka jaka. Kidon ki counting agent ma. Kibayar. Pada kata kajing nyo kita ki buat. Kinang Christian kila up yung result. Pada apa ki up yung result. Kadon kajing aidak. Kajing aidak. Berkata kawai kalian habang i kata kadak. Kasungtu bakila job. Pada bakila sungtu ikila job kila kentiu siya durang kila ra ikila ma kila syangat. Kisyangat ang ni siya tayo kumisi spak mitarayay. Bat ki wan pai biang siya ni. Banyo ya ka final declaration. Banyo ya kendo bat u candidate u bala job. Kila ra siya durang ikila ma. Namar haba job tamar ra siya durang ikila ma. Hanray anda ki wan pai nakata ka syangat. Peleng indai maki bajam. Kajab kawai pat kalian. Katai kawai kalian kamamut bala syarem laburi ikalama siapa. Handrai haba declare ke result. Kijab kata kawai pat kalian. Kita ki basyat da kacikiman bala jab haba kitip bagil arem kilaburi ikalama ki perre. Kita par kita berkat bagil arem kila rasy jrang pat kila kentiu ikalama. Namarba lokbi kalama katau habang ira sedrong katau ya kacingcam ngim jukan tiu sedrong igelama handa ka por sport haka por election ngikin tiu sedrong habang ijam nai lop i kum ki kristan kum ki bangai ngin ra ya kalama jaga jingjap ka jangi haka snam ka jong Jesus Christ kila jop na ki yu namar ka snam ka jong khonang brat bakata ka tin ka jingpla ka jongki namar ki atir jingre jingi kimlong ki bakin jado handai ki badan bor da ka bor ka jing ublai banai ka jingjap yang hi ka jingele ka jingi dongin penjeng ya kalama jaga jingjap ha ka jingele ublai unjarap yang IP ha ka jingele ki jingi ha ka thma ka bakin jaman sim ka badon man gasni các thiên trong đây có ngay cái rom pra lại phụ nhau nghi long cái nông job bagi long kam krau ye cái nông job đau tàu bị ye ni nghi long cái nông job bagi long kam krau ye cái nông job ông các thiên cái trong đây hay cái rom pra lại phụ nhau nghi long cái nông job bagi long kam krau ye cái nông job đau tàu bị ye ni nama ba kam krau utaw ba na po jingi bani utaw ba don ha ka perthai ngin si yiki lama kalama jengka jingjau haka jingile jengi haka thma ka bakanya men sim ki bang hapa di kindo u David u kindo u galet hanrai ong baka jingile thma ka nang ka jong trai mi wan ban yele ban nga ka wai lama do so hanrai to tep galian baka jingile thma ka nang ka jong trai baru David usianya au blai uyo ya ka jingjam ai bagi long kamu David bangin syania au balai ujongi bangin kentiu ke lama ka jingjam ha ka jinglet ma ka bakan jaman sim ka jingi ha ka jing im jingi ka paman ka singi ka weipat ka lama ka ba ar ka ba ban kren ka chanbit ka dai ka lama jong ka jing pen itu yalade bagi long kiai syaka pertai ke Christian identity habang ngai shano ngihaban penito yalade habang ngai board election dan kaman ra ki ipek man penito yalade habang ngai po airport kim sya bandrung langim don ki identity man penito yalade Lobi ka identity ka jing penito yaladengi syaka pertai bagi rong ki jong Jesus Christ. Kalama jong jing penito yalade syaka pertai bagi rong ki jong Jesus Christ. Kiri jong ka pertai ki don lagi jong ki lama. Ban penito yalade syaka pertai. Lapi light apo Delhi
Happy yai ni di cakap pada ki embassy, jong ki ri, ngi kalama jong ke USA, kalama jong ke Russia, kalama jong ke Germany, berkiwai berkiwai. Mdan nasi kiri ki bamdan lama, baru kiri ki don laga jong lama. Ke Nepal ke don kadur triangle, kiri juga perthai ki don ke benong rectangular, square, ki lama ke jeki. Ki don kadak, ki don ka symbol, ka penitu ilade, kiri juga perthai, bagi dai kiri jong no. Kiri jaga perthai ki penitu ilade. Haga por sport kiri juga perthai ki penitu ilade kira ilge jong lama. Hagi por Olympic, hagi por World Cup football berkiwai-kiwai. Ki political party ki don lagi jong lama kira ban penitu ilade. Hagi inter school ki school kira lagi jong lama. Ban penitu ilade. Ban penitu ilade. Lebih hak kitab jingkain ublay ulapha yo Moses hari Klau Sinai ban sim jingkain yo pailang ki kon Israel baro kabakum ki kurjangki usen rang uba arpung snem seneng ki ba penkre man yele atma bad hirtma ya ka ri ga jingkular haba poi hulum Sinai ban sim jingkain ya ka Klau Sinai Kishen rang, kibar pun senang senang, ban penkre, ban yelet ma, ban job ya kata kari jangka jikulang. Ban ka Bible kay choy hagan ki kitab jingkan, arlong arlay dekat kong, kikon Israel kini syong dara uway baro hajan laga jong kalama. Kidon kat arjet kikon Israel. Ban kidon laga jong kalama. Kinsyong darah uway halaga jong kalama hapo kidak ki ying jong ki kene kalong kadak ban itu yagi kon Israel laga jong ka tribe kidan syapang bingi habami kasgi kini syong darah kita ke badai kalama jong upai ba Juda ka tribe Juda kadan nyaku sawajan ruspa Isakar san pu sawajan sauspa Sabunan san pau nyau hajar sauspa banok kidan silak prapun ri hajar sauspa kata kamot kalama syapang mi nang taka jingkain terter syapang siti kanlong kalama jong paiba Ruben sapun ri hajar sauspa usimayan san pau kendai hajar lain spa gad sapau san hajar nduspa san pau barok silak san pau wei sauspa san pau wei Kejingkain terter haki kitab jingkain arkat pram syapang seni kalong kalama paiba jong Ephraim sapu ajar san spa Manase laipu arajar aspa Benjamin laipu san ajar san spa baro silak prajar sispa nang taka jingkain haki arpusan kong terter syapang sitai kalong kalama paiba jong udan ndripu arajar nyuspa Washer sapu wehajar san spa Naphtali san pu lai jar sauspa barok silak san pu nyo jar nduspa agar kon ar lai pusam barok ki kon Israel ki le barok kan ki ba hukum trai kum ta ki shong dara hapo ki lama jongki bar kum ta ki mino way kan ba kum ki kur jongki kan ba kum ki yeng ki pa jongki kini ki kan abjet ki Israel ki shong dara halaga jong ka lama ang ka ting ka jong blai kalabah kabagi penyang ban itu ilga jangka tribe kabagi dan kalama kabagum nongin si kalama kabagum nongin penyang kalama kabagum nongin penher kom ki kon Kristan ban penitu ilade bagi long ki jang uji sukres hoi dia sila bandang shibon kibangin penpau syaka partai bagi long ki jang uji sukres handai ka way kamaka manya perkat hagani kapor kadai ka lama ka identity bangin penpau iladi syaka partai kinong ki jong Chris kadai ka jing ka lama jong ka jing
Unong rai shaman sim haga jing rai. Kasih himbuk jengi KHB kabalai sepan rusan kadakot kabar arong. Lama jengi long ka jingi. Lama jengi long ka jingi. Ka Bible ko ang haga jing rai Solomon aronong saurakon. Uya lam yang asika yin jing kawai. Bat kalama jeng halor jenga kalong ka jingi. Ka jing rai Solomon ko. Kalama jeng halor jenga kalong ka jingi. Ka jingi kalong ka wai. Na kita wangi penpau ngidai ki jong Jesus Christ. Oh ni tip ka kten Greek ki don salted ki kentin ka jing e. Ka kten storje kala mandai ka jing e chi yang sisam. Mano bom e oh ji e kan chi yang sisam. Ye e chi men chi para. Filia kala mandai ka jing e paralo. Eros kala mandai ka jing e samla. Handai kadang kawai par kaktin Greek agape. Kadai ka jing e. Kabana ublay. Kabag kaktin jong blay kong ban eat wat ikinang siyon. Ban eat ikabi nga sem tik eat kan. Ban eat ikiparlok tabar kayo eat kan. Ban eat sama di eat kan. Handai ban eat ikinang siyon kam nang kabasok. Hato katakaday ka identity jong i. Kum ki Kristan bagina ban eat wat ikibasyon yang i. Ban maaf kita kibala percaya ini. Kaktin jong blay ka gospel jong Yohanes katsan katlay kong dan ubanan ka jing i kabakang kraw yung gani. Ba uway waiti no ila ka jing im. Nakamda kilak jango. Dan ubanan ka jing i kabakang kraw yung gani. Ba uway waiti no ila ka jing im nakamda kilak jango. Ban IT ka jing im nakamda kiway. Ujisu ang dan ka jing e kabakam kraw ya kani. Bau IT no ila ka jing em na kabti kilog jo. Ga agape kani ka jing e. Ka bau jisu ulai ila ka jing em halor ka ding na ban siu spangi nagi pap ki jing. Hatong ila ban IT yala din ta ki wai pat na ka jing e ka jong jisu Christ. Kalau ngoro kam sigi reset ni hadin ka jing to asyong korim kilai honeymoon. Arangot kilai honeymoon kadang dak biar tahu. Pada pagi jahat alanti syong kali kisah bantet jingbam. Upa ulok ulat tit jingbam. Kada kalok marwai kada napok kali. Hang takiwan kinang luti, kibumut man luti. Pada kata kapor kila saya ke pistol, pan siat ya ka. Baru ulok jika upoi na hang ta. Buri ibagin sa siat noi kalok kajengu. Pat ulay yada daladi. Uya dani yaladi. Bakila siap laptay kuli ladai ka metjung. Kinong to kala penna. Utaw breu ulaya. Uay tino yaladi. Namar kalok ka bai kajung. Amdan ka jing ka bakam kraw ya kani. Ba uay tino yala ka jing em nakamda kilok kajung. Ka kalama. Kabagin ra an penito yaladi. Magilong kijang Chris, hagajing kajing kumangkas ni. Ban penito yali siya kapertay, gidan kami kalama jang kajing Kabar, gidan kami kalama jang kajing koy. Kumnong in ra, ngin kintiw, ngin penher ya kalama siya kapertay, bagin ito magilang kijang Jesus Chris. Ban kajing kabahok, kabakoy. Hakamat jeng ubalay, hakamat jeng kibreo. Kidan kiway kijay marat. Kibagi kot ki Ermin. Kidan si kibanta ka pasyatay jeng ka Europe at Asia jengi. Bat kini kimarat ki Ermin kidan kaway ka jinglong ka bakarpang ka jengi. Usnyo ubali jengi, hakapor talang ka bakriat uli pernay ba itanat ba. Usnyo ubali jengi ni kimarat Ermin. Berkini kijay marat kibada koit bahaya ladi. Mbet ban pentengit atau usnyo ubali bi itanat jengi. Di kijing ceklia jing jabo. Kinong be marat kitip ya kijing long jengi ni ki Ermin. Kilek kumdo kitip ya kajikari jengi pok krem ding, pok krem mau. Hakin nung ki krem ding kajikari jengi ni kimarat kajikasyong jengi.
Kinong be merat, kila laik ban penjaklia, ban penjabok, ban pentingit, ya kata keceka. Kabak kisong kini merat. Bat kinong be merat, berkat berkisau be merat, kila be, yakini ki Ermin. Bat ki Ermin habagi syak be, kumta ki merat, hagi sau be merat. Kip het, bandai ri syaka krem kabagidan. Bah bagi mut ban rung syaka taka krem, kajongki, krem ding, kabagi ri, ban let na kajingya. Kiyo i bagadang kajabo, kiyo i bagadang kajaklia. Lada ki penjabo, ilade ki penjaklia, ilade kila laim, kila yok ban ri na syapok krem. Handai baga jinglong jiki gelong ki bagi lek hoit, kim nang ban pentigit ban penjabo, itu sniu balik ujong ki. Kum ta kim sum trek syok ban rung. Pat kinong baik merat, bagi sebab merat, kila yok ban skem sup ban penyap jiki. Bat kala doa la ka jingem namar ka jinglek hoit ka jangki bam tingit mbit ban pentingit yala de bat unang tha hakata ka jing tha uang yagi Ermin, purity is better than life. Purity is better than life. Ka jinglong hoit ka kham kor ban ka jingem ban mangan do ya ka jinglong hoit ba ba ngado ya ka jingem ban mangado ya ka jinglong hoit ngan ri hoit yala de Balang habandu ya kajingim. Ngan em kajingim ke bapan soba yo blay. Ngan ra ya kalama je kajingkod. Saka portay ka ka identity. Bagan panpao bagan day ka jong Jesus Christ. Labi you Daniel. Ulat mu hala ka download ba nung pentigit yala dia di kajing bam seem. Lam ni ka wain ka baudi. Ula karpan ikirang ba yun ang day pentigit yala di. Daniel hakal nang benengkong dekat ka pra. Una kut jingmot ban ang pentinget ilade. Ka identity ka jong Daniel. Hari nang way. Kalang ban ang pentinget ilade. Ya ka identity ka baudan. Ban penitu ilade. Bauday ubangay hublay wahok bakoy para besisyan. Labi ka dang kabay ka common officer. Kaya tuwi nga manswala aslema ka jing tuwi ka common officer. Barka day ban receive kita kitira ka office bakatray. Baraba kadai ban receive kita kitiar kalapa kajing tho kalong sispa kitiar ke tang sanpeu. Tikum tak kabagan nyau baga tang sanpeu kitiar la tho badai ban receive dai ban tho sispa. Kum tak kata kadai kata ke Kristan ketika officer kadai ke Kristan kabala ideal kajing em show Jesus Christ. Barkalai show tang officer ba kamrak ba yaka kong sar ngala receive kitiar hakajing tho sispa kitiar ke tang sanpeu. Tika ang kumno sar ngam laban tho gen sispa. Habang ganyaw tang sanpeu te sar. Kumno gan tho sispa abam dante. Ong piday ban tho kum ta. Kata ka officer Kristan ka ong. Kajingitip lem Kristan janga. Kam sya inga sar. Bangande ya kata. Kajingitip lem Kristan janga kam sya inga. Mantap. Ka identity ka jungi ka lama ka bangin ra. Saka perthai baga perthai kan itu bagi dai ki jong Jesus Christ. Pat sa kabay ka lama. Kita bandon sibon ki lama ki bagi dai banra. Pat sa kabay ka lama. Kadai ka lama jong ka jing sngrit. Kalama jong ka jing sngrit. Kaktian ka jong bray kita probab kan riu kat prakong ka jing serong ka lait haswa ka jing penjan bat ka man sayang ka bas ngomeng haswa ka jing kalan Jacob saun riu ublay uyala persya ka bas ngokraw hanray ka bas ngorit uay ka jing ai labiin ngangait pitip sipang William Carey unang seng juga serampur mission Lakhayo William Carey hagas nam khat news pa andru pawai ha England. Ladu kadang khat wis nam karta ulana ban puli ya kalatin. Ladu dang red khat sounds nam uha ban trai kumu umushi unong sterdep iki juti jat. Bat utrai kum ta. Bat ka puli.
Batang hadin katukan ipor, ula master, yaga Greek, yaga Hebrew. Master yaga French, yaga Italian, yaga Dutch. But William Carey lam baka jinglap jang John Wesley. Ula yo yaga jingkala ka bangod. Ula pediang yo Jesus Christ. But ula lait bangong missionary. But ula repair, ula maramat, ula serdap yaga juti jan menmiet. But ke high school. Pada din ulawan si kari India jangi kum missionary. Uday father of modern mission. Kejing tray kejong ni William Carey. Barabolo dan sinisir India ula penkelab bun. Kiktiin India jangi ya ka Bible si kiktiin India jangi kiktiin baper. Ula penkela ni William Carey. Uday ubri ubakrao jang ublay. Uba eat you blay, uba shakri you try, by tilut ilni, ban praying the gospel, kajang Jesus Christ. But you seeing, hakaway ka dinner party, kajang kawai. Udang way beriu uba krau, baru sepanga, ukwa ban keren penjak buram yo William Carey. Ukwa ban penrit, ban penrem yo William Carey. Barong ay Master Carey, ngayon so, ba, Pijutray kumunang soldier, shoemaker. Hey, Master Carey, I hear that you once worked as a shoemaker. But William Carey, udah man sorem gay, mana pasal penrem ta, unang soldier te, mas shoemaker. Hande uniu shakri jong try, ong kan rat. Ushakri jong try, berangkapan siam jaga jeng sorem. I'm not a shoemaker. I'm just a cobbler. I'm just a shoe repairman. Ngamday uta unang so juti shoemaker. Ngalong tang uto unang serdep igi juti jat. Uta ubri umut ban penpo ya William Carey. Usyakri jong try unang penpo so ya ladi. Namar ba udan ka ay kaman sim jaga jing smoret. Barkali ka day ka bor ka bari. Kajing crowd jang William Carey umday, hakajing sarong kaju. Kajing crowd jang William Carey, kadai hakajing smorit kabaudan. William Carey hadian bau latrai. Ladan hapeng jo kajing sitam jingpang, hakajing kabakado jangu. Baru Alexander Duff, uway nagi Scottish missionary, ulalai pait, lai jengo, ya William Carey. Barading bagi keran cibun ki ay, bat kili ya duai. Namar bu lapang William Carey, la sitom la temen lapang ya duai. Pada dia ba udaf ula duai, baru William Carey udaf ula deban lain now. But swabon mi la kamera jong William Carey. William Carey ong Mr. Duff. Pila kran sibona sepang Dr. Carey. Handai andang alai na kadeka pertai. Mr. Duff. Wat keren su sepang Dr. Carey. Handai keren tang sepang unang penim jang Dr. Carey. Wat keren su sepang ja ong William Carey. Handai keren yau Jisu unang penim janga. Mr. Duff. Andang alai na kadeka pertai. Wat ya tho su sepang janga. Handai ya tho sepang unang penim jang William Carey. Kata kadai kajing smorit. Kala Jesus kiktiin jong lai kong pipilong kajing syai. Pipilong kamlo kapertai. Kajing iit, kajing langkoy, kajing snaurit. Kiday, kilama. Ki identity. Kabangin penpao. Siya kapertai. Bat kabakado. Hagani kajin. Kalama jong kajing lai loy. Kalama jong kajing lai loy. Hagasgi independence la cupon hair ya kalama namar kajing lai lot jeng kari kajing kat santrik wagas lapon hair ya kalama kadaw namar bagani kari jeng kadai ka sovereign country kari ka balalai lot na kajing sinsyar jeng pareng hai ka maulak bi ngilong kim raw jeng kapap Ujisu wang gospel yang Yohanes prale posau. Ujisu le to ki sisha ma ngapi ba ubru baro obayai le kapap ulang umrau ja kapap.
Ubriu bele ya kapap, ulang umrau je kapap, ngilong kim rau je kapap. Hananya aingu yu blai, ong upol si kikalet ya salanong kerhat benengkong. Ya ka jingai lot ukris ola pelat epi, namar ka tabat aiban riampat epi secesen ha ka lingkor ka jinglong mrau. Idon kalama ka barang ka sembel jang ka jinglai lot jang ka ri ka jingi. Man ka kan mau la bi. Haba la IT no ika Hong Kong, cika China. La IT no daga ribelat, yaka Hong Kong cika China. Ban penkut yaka jinsan syahar ka bacis pak san pun rusnem. Bala hapa pak jinsan syahar jaka British. Bat haka siteng meet, sitrik Julai kat kendai spa kendai pau nyau. Sitrik Julai kat kendai spa kendai punyo kadon ka ceremony ban handover ban itino ya ka Hong Kong cika China kila badan sibul ki formalities tiba kila ban pendap ya jadi bagai ka kam handai ka wei ka ba pai ka jingmat jang ka long ba ka Hong Kong kandon ka long ka special administrative as region, one country two system. Kawai kari na dan arti sistem. Hagapur jang ka British. Kadan arti lama ke British flag, but ke Hong Kong flag. Ke Hong Kong flag kabadai ke jang ka British. Kadan arti lama. But hagani ke ceremony. Ban aitino ika hakisitri ku jurai ka kanai spa kanai punyo. Ban han over na ika Hong Kong cika China. Kadon kadak ka basyabar. But agak tak porn sidang made. Pipa je po YouTube kelapa ni igani handover of Hong Kong to China. Kadang ke ceremony. Baga pemperkat yang apa gapai igani. Ngei bagadon kacing penhiar ya kalama jang ke British, but penhiar ya ke British Hong Kong flag. Kalama kalau kedak penhiar no ya kalama hadin cispa sampai rusnem. Penhiar no ya kalama British, berke British Hong Kong. But hakata kapon you can make a Union Jack lapan hiar kalama. But lakin tiu pat sidrong. Ya kalama China, but ya kalama China Hong Kong. Ban pada ini baka Hong Kong kalalang kabalai loy nak ti jeng ki British. Kadak kabasyamar hakane ka ceremony jeng ka jeng IT. Kadai kalama. Penhir no ya kalama. Jeng ki British. But lakin tiu no ya kalama jeng ka China. Kalama, katau, ya kacing lain loy. Kaktian kajong boleh ki room prawai argong. Namar kata dan kacing penrem, ya kita kebah Kristus Yesus, kebam jahat kat bakum kado, handai kat bakum umun siem. Namar kata hukum kajong umun siem, kalau kena kata kehukum kajong umun siem kajing im hau Kristus Yesus, kalau pelait nak hukum kajong apap, bat kajong jam. Lebih ngilong kim rau jang apap. Kacing jeng boleh kau hagi rom prap sapu sau, pilong no kapan jeng piu saitan, bat kacing kapan jeng to kapan jeng piu man ban le, amun jisu. Rom prasa, yones prasa pusau, pilong no kapan jeng piu saitan, bat kacing kapan jeng to kapan jeng piu man ban le. Upol kau hagi rom nyok hasan, namar omnya kata kabangamon ya kata ngale, peleng ya kata kabang isisan, ya kata kain ngale. Angta rom nyok hat kendai, namar ya kata kababha, ya kabangamon ngamle, handai pleng ya kata kabang isisan, ya kabas snail kabangamon, ya kata kain ngale. Kain kadau, kadai mana kapap, kapasyang sa, hapon janga. Yidat kaman man yo ya kajing pelai. Haka ketemu Jesus Christ, man yo ya kajing pelai. Yakin mau, ya Reverend Martin Luther King Jr. Mendek tu Martin Luther yang reformation, dia Martin, dia pastor, dia negro, doyong, Reverend Martin Luther King Jr. Udah unong yale ban pelait merau, ya kita doyong. Haka pojong Abraham Lincoln, ladon kata kacing tok ban pelait merau no kita doyong. Handai kam trai kam hadin sis pas nemro, kisudong merau sa kita doyong. But uni Martin Luther King Jr. Uya ina persyakin. Udah berulang iro ya kam price.
Uyat agak jing sok. Om dah kecing Snam. Layo ika Nobel Peace Prize. Banyak kun banyak lek kemno ban pelat iki parada oyong janga na kecing syak long brau hagi dole. But hadian uni umatin tu usyak siat yap. Uyap amar kan ikadau. Hagi jing kerenju. Wong I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Kajing yo i junga, kajing pa sliu junga bagi di kikon junga, hagamay kasi kin em hagari kabalay loy, bom simla bishari ki, daga rong sne do jengki, hani daga jinglong kababha kabadanagi. Will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Lobi iye jidan kam ya kajing lai loy. Kajing lai loy how Jesus Christ. Kaktin jom lai kong haki arkorin lai kanyo. Utrai ulang umensim. Para badan umensim utrai. Hang ta ka don kajing lai loy. Habau Jesus Christ ulang na kajing imjangi. Habau umensim ako jom balay penkendoi semang kapap kap kajing bisar. Pada kajing kelaba mot. Ngila pedang yu Jesus. Kesnamu Jesus. Kanya rap jadi begini yo ya kajing pelai. Nakabon juga pap. Nakabon yung setan. Unor bay siapa sih kajing rai kap aspar hong riwang kalama kraw la say. Ka gospel blay kalong. Kadu jok bi isir kai. U Jesus la penang. Kan hap la imat scam. Hakman u Jesus kam layang. Hakne ka kajing rai jengi. Lobby in. Kalama kabakum dongin ra. Togin ra kalama jaga jingjam. Haka jingere jingi daga bor kasnam kajung Jesus Christ. Kira jam maki un makasnam kajung kulang bran. Bagata kaktin kajing pla kajungi. Kalama jaga jing penito yaladi daga jing e. Daga jing ko daga jing sauret. Kalama jaga jing lailoy. Ngam long shukim brau jaga usai tangi mau jaga pam. Inai pai sila kajung ki balang. Inai pai sila kajung ki sam. Bukum ki kun jaga balang kajungi. Apa kasih sami? Yin pan pao siya kapatay, may galang kajong Jesus Christ. Yin ang gisaki siya kiway. Yin ang like pay tuli nagani ka jiyasang. Handrig yin yung pay kiprayo. Kibawan pa siya Jesus Christ na kajing kalaka bangod. Na kajing padiang yu, kajing yung kajungi. Ba't yin pan pao siya kapatay. Yin ra, yakal lama, yin kaway. Yakal maja kajing jam. Ublayan korko niya rabing yin kapor. Nagam nagaporamjo.